Ndabasuje rero bakunzi baruhuka info ndabasuje mwese mwe mu bice bye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo muri rusange ndabasuhuje ndabasuhuje mwese abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abari muri East Africa ndetse namwe muri mu ntara gatandatu ya diaspora ndabasuje kandi bahaye ikaze. Uvuga se rumvikana turagarutse ngira ngo ntabwo ndibuze kwivuga ibikorwa birivugira ngira ngo tumanukane rero mu rugamba mu byukuri rwamaze kuba imbatura mugabo. Urugamba rwamaze kuba imbatura mugabo mu byukuri ni operation yo mu gitabo ibereye mu bice bigeza kuri bibiri. Operation yo mu gitabo ibereye mu bice bigeza kuri bibiri byo muri Sud Kivu ndavuga Uvira, Warungu, Rugezi, ndavuga imikenke cyangwa mu byukuri iminembwe ariko indi operation mu gitabo yabereye muri territoire ya Walikare. Munyemere tumanukana rero mu rugamba ruzinutse cyangwa se mu rugamba rw'igicamunsi birumvikana turi ku itariki 28 z'ukwezi no kwa 8 2025 ariko uyu munsi yabikira 28 z'ukwa 8 2025 turasimbukira Rugezi muri biraro mbiri iyo za Gipupu hose mwumve ibihabaye turasimbukira Uvira rwagati indani mu masasu abaturage bakomeje guhunga ndetse mu byukuri no gusumbirizwa ku mujyi wa Uvira. Turasimbuka tujye muri FDN mu byukuri yafatiye abashumba mu byukuri ariko ibintu ikorera abashumba ni bibi cyane bari baragiye inka ni bibi cyane irabakubise kugeza bapfuye bose abashumba bari baragiye inka aho ni hehe byose uraza kugenda ubimenya mu byukuri General Hamad ni wari uyoboye iki gitero. Turagaruka kandi mu byukuri turajya kuri Aroni muramwibuka ibintu byagiye bimubaho za Kagano byagenze bite uyu mugabo yagarutse mwabantu mwe ibintu akoreye abanyamurenge ntago bibaho ariko umugabo bita General Hamad ndetse na Colonel Aroni uyu mugabo n'umwicanyi nuvuga ngo bamugize ikimashini cy'intambara mu kumugira ikimashini cy'intambara nawe nyine aje akora nk'imashini. Uyu mugabo yaniciye umugore amuteye grenade amubwiye ati abana uri gukorera ibingibi amwiterera grenade aramwica. Turaje tubigarukeho imurenge murumva ntabwo byoroshye na gato. Hanyuma defense zose zari ziri Rugezi umutwe nyeshyamba wa mama 23 umaze kuba uzisenya bigenze bite Ngoma Nzito yamaze kwinjira umwobo kubera iki. Turagaruka kuri drone mu byukuri drone zimaze gukora amashyano izi drone mu byukuri za kamikaze turazigarukaho. Turagaruka kandi kuri drone zarashe Rugezi ese zari ziturutse zikarasana mikenke drone zarashe kadasomwa ziri kuva he izindi drone zirikora amajabu ahangaha mu rugamba iminembwe zamaze kuba zigerayo mbahaye ikaze. Hanyuma hari nibyo mwari mukumbuye bareraje muri aya makuru namakuru aza kuba arimo ubusobanuro bwinshi cyane bwinshi nimba byango ni bwinshi muze kumva ngo ni bwinshi cyane muri aya makuru yacu mbahaye ikaze rero mu buryo mwe cyanga ubundi. Mu yandi makuru turababwira ko nyuma yuko Tabombeki yari yatumiye Vital Kamerhe yamaze kwambwira ati reka atera ubwatsi ubutumire bwe. Tubada byose kugenda tubirebera hamwe muri aya makuru rero muri rusange tukica munsi rero cy'amakuru akomeye cyane. Hanyuma ndaza kubabwira kandi nanone umugabo bitaje na bitakiri umwami umaze amezi 7 atarashingurwa umugabo bita Antoine Fisikari Chirombo yamaze kuba ashaka ateganya kumuzamurira amapeta. Narababwiye atanga utarapfa ntibakugira intwari mwe muri guhunga urugamba murafungwa mwe muri guhunga urugamba muricwa. Ikiza rero ni mwemere mugwe mu rugamba babagira intwari babazamurira amapeta mwebwe n'imiryango yanyu bayishimagize ariko iby'imiryango n'ubu nta kibi kimaze bo bari n'umusirikare wabo nimba yapfuye cyangwa yitanze mu rugamba baramuzamura. Bitakiri umwami rero nawe amakuru ahari yabona no kumuzamura ngaye ngo kumbaye ikaze rero mbaye ikaze muri aya makuru yacu. Hanyuma munyemerere duhere mu byukuri mu makuru yacu yatambutse nabibabwiye mbabwira ko urugamba rwakomeje kuba umuriro ahangaha indani Kawezi. Nababwiye ko Kawezi ibirindiro bigera bya birimo byose bamaze kubisenya babigize icyambu ariko no ubwo mugiye kujya munisekera si gusa ntacyo ndibuvuge nanga muzi ibijya biba yo kano kanyagwa kazamutse muzi ibijya biba ahangaha ni nko kwiheba nyine avuga ati reka
nogere mbagarure ibyishimo byanyu, kandi mu by'ukuri kaba kaje hari icyo kaje gukora, ubundi ni yare munyemerero. Mu by'ukuri bana babwiraga ibirindiro by'abacancuro b'Abanyakolombia anga muri Kawezi, umutwe nyeshyamba wabisenye, ubisenyesha za ntwaro ziremereye cyane zari ziri hano muri Mungwengwe ndetse Ratema, barabirasa ku rwego rukomeye cyane. Amakuru atubwira ko Umunyakolombia yabashiye gupusa, ararwana mpaka, ararwana biranga, ariko biza kurangira ibiraro izino defense zose za Kawezi zisenywe, bakaba rero bifunguye kwinjirwa ku mujyi wa Uvira. Si bivuze ko umujyi wa Uvira utinjiwe cyangwa se utarimo zino ngabo, ariko bigaragaye ko Abanyakolombia bacitse intege nyuma yo kubona ko ibirindiro bari bazi ko bishobora kuba bitasenywa byo muri Kawezi byamaze gusenywa, bacika intege ku rwego rukomeye cyane. Ku gucika intege cyangwa se ku gucibwa intege rero byaje ko ari ibintu biteye agahinda ku mpande zombi, ku ruhande rukomeye cyane rwa coalition. Amakuru avuga ko rero hahise ariko ngo basenye ibirindiro bahagarariraho. Amakuru avuga ko izi nyeshyamba zarwanye ibindiro zikabisenya, zigahagararira ngo ntizite zinjira. Biravuga ko hari ikintu ziri kuko zise zinjira, bivuga ko nyuma y'ibyo birindiro Abanyakolombia bahawe amakuru nyine, ndetse babwirwa n'abazarendo bari kumwe ku rugamba ko bira bice nyine babigotesheje amarande mayine. Amakuru n'undi avuga ko nyuma y'ukurenga Kawezi bira bice byose bigoteshejwe za rande mayine. Zini ba muri kubyumva, ako gace kagoteshejwe rande mayine rero niyo mpamvu mama 23 yasenye bira birindiro biri muri Kawezi ntihita ikomeza yinjire. Yita ikomeza ikinjira bose bari guturikira hariya, cyangwa se barabateze nyine babateze uwo mutego. Rero banza guhita bakomeza ngo barenge ibyo bice byo kwinjira mu mujyi wa Uvira rwagati. Ni ibirometero bike cyane binjira Uvira ku mugaragaro. Rero bisa nkaho bamaze gutegurirwa byanyabyo, nta kibahagarika. Bese kwinjira mu mujyi wa Uvira ni nk'isegonda rimwe mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ayo niyo makuru, niko amakuru ahagaze, uko niko byestaye mu buryo mwe cyangwa ubundi. Hanyuma tugiye kwinjirana mu rugamba rero mu by'ukuri. Nyuma yo kubona ko Kawezi, ibindiro bya Kawezi byasenywe ku rwego rukomeye cyane, ngero mbisubiremo, nyuma yo kumenya ko ibindiro bya Kawezi byasenywe, Rugezi bayigize irimbukiro cyangwa se bayigira icuraburindi. Ndaje mbibabwire, ntabwo ndibuza gutinda muri Uvira rwagati, kuko kubabwira Uvira rwagati nyuma yuko ibirindiro bisenwe, n'ubundi amakuru avuga ko ingabo nyinshi zaziri Uvira zikibimenya zimwe zatangiye kugenda zegera inyuma. Ahubwo andi makuru namenye nuko Uvira rwagati mu mujyi n'ubundi batezemo amabombe. Uvira rwagati mu mujyi batezemo amabombe, aho bakeka ko uyu mutwe nyeshyamba gufatira bagiye bategamo amabombe. Niyo makuru nakuruye. Gusa hari ikibazo cy'uko abaturage bashobora kuhagwa ari benshi. Nta makuru mfite ko hatezwemo amabombe. Nyuma yo kumenya ko ibindiro bya Kawezi byasenywe, bahise bavuga ati buriya abagabo baraje. Amakuru atubwira iki rero? Amakuru atubwira ko nyuma yo kumenya ibi bibaye abari bari muri Rugezi, ahantu bita Rugezi, Biraro Mbiri na Gipupu, aha drone yaharashe bya bikomeye cyane, habaye urugamba rukomeye cyane. Ariko amakuru avuga ko hagwemo abaturage benshi ku rwego rukomeye cyane. Drone yaje kuharasa, ariko mutwe nyeshyamba ugerageza kuyiharasinga. Yarashe iyi drone kwanza ubundi yari turutse he? Drone yarashe Rugezi, Biraro Mbiri na Gipupu. Ni drone yavuye Bujumbura. Ibi bintu rero bishobora kuza gukurura intambara ikomeye cyane. Amakuru avuga ko ngo ariko iyi drone mu guhagurutswa itagurukijwe yumvikanyweho na Neva ngo ntago ari we wagize utanga agwa head. Bivuga ko ari prime niyo ngabo. Kandi bari bavuze ko batari buzo kugerageza gukora ikintu gishimashima cyangwa se gituma mama 23 ifata ikemezo cyo kurasa umujyi wa Bujumbura. Rero mama 23 yabanje gusora itangazo. Abagabo murabizi yo basora itangazo abari ishyano. Yabanje gusora itangazo ivuga ko bayirasheho nayo kandi kigiye kwirwanaho, ngo kandi kigiye gukora ikintu kidasanzwe. Icyo kintu kidasanzwe nicyo cyateye ubwoba cyane. Iki kintu kidasanzwe nicyo cyateye ubwoba cyane. Nongere bisubiremo. Ikintu kidasanzwe bavuze nicyo giteye ubwoba cyane. Kuko ikintu kidasanzwe either bashobora kurasa Bujumbura, kandi ntimuzumve ngo kurasa Bujumbura bazayirashisha AK47. Biragaragara ko Bujumbura ushobora kwirasisha ziriya ntwaro za BM21. Nicyo giteye ubwoba. Ngo barakora ikintu kidasanzwe. Hanyuma byatangiye kutumvikana hagati ya Neva na Prime Niyongabo mu gukoresha intwaro karabutaka zo kurasa umutwe nyeshyamba. Kubera ko iyi Rugezi, Biraro Mbiri ndetse na Gipupu hagwemo benshi. Haciyemo abaturage hafi gusa.
abaturage gusa niyo kintu rero bivuga ko cyababaje umutwe nyishyamba wa 23 hagwemo ngo abaturage gusa ngo kandi benshi cyane bibabaje mu 23 turamukanye turaza kugerageza guhamagara umuntu uriho hariya atubwiye umubare umaze kuhagwa kuko abaturage kuko mbibutse ko n'umugabo bita generali ni generali Ngoma Nzito. Uyu Ngoma Nzito n'umundi nawe yarasha abaturage nyuma kubona ko yatsinzwe urugamba naye babwiye masaca mu gitondo uburyo yiraye mu baturage nyuma yo kubona ko umutwe nyeshyamba wa mwatse ari ibice bimwe na bimwe watse ugafata ndetse na mu mateko biwe amakuru avuga ko yahise yiroha mu baturage akabarasa ku rwego rukomeye cyane. Ibi rero ngo na drone nibyo yakuri hari aha. Ibi rero ngo makumyabiri tuyagereje kuyarasinga ariko amakuru avuga ko rugezi birarumbi na gipupu amakuru avuga ko habe kubera urugamba rukomeye cyane ariko bigaragara ko ngo ku mpande zombi bagerageje kurwana ariko bikagaragara ko umutwe nyeshyamba wagaragaje kwigarura tuno duce. Rero amakuru ahari ku rwego rukomeye cyane. Twihuse cyane rero ku rwego rukomeye amakuru nta kindi kintu atubwira kidasanzwe hano. Atubwira ko ahanga muri rugezi hafatiwe nko mu mateko nyinshi z'abazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi. Amakuru avuga ko rugezi birarumbiri ndetse na gipupu nubwo bimeze bityo umutwe nyeshyamba usanga nkaho bamaze kwihigarurira hose bino bice. None nkuko nemaze kubabwira iyi drone yaje kurasa muri ibi bice yavuye Bujumbura mu bimenye mwicare mubizi hari nizavuye kindi tujye kubigarukaho. FDNB hano muri bice impamvu mu mutwe nyeshyamba yasujyaho cyane FDNB yafatiye abashumba abantu abashumba bari baragiye inka hari ahantu muzi byabayeho babakubise barabakubita bose mpaka bashizemo umwuka ngo iki gitero cyayobowe n'abantu babiri General Hamada ndetse Aroni we dagiye kuza tumugarukeho Aroni we bamugize igikoresho n'umwicanyi Aroni we bamugize umwicanyi Aroni bamugize umwicanyi n'ubundi ariko n'ubundi yari umwicanyi. Uyu Hamada rero ariye navuga ko ari mu FDLR kuko n'ubundi wazarendo n'ubundi nazo zisa nk'izamaze kuba abicanyi karabuta karutura ko niko kuri wazarendo zamaze kuba abicanyi zamaze kuba abicanyi ubundi ntabwo warwana na FDLR ngo ukiri muzima babageza abicanyi karabuta kuko amakuru avuga ko ngo bafashe bano bacumba barabakubita ukagenda bakubita mu bice byose bigize ingingo zose mpaka bapfuye. Nimba rero bapfuye biragaragara ko ni nk'abazishemusa. Ibi ngibi kandi bikaba biri kubera hehe iyo ngiyo nyine urekiza za Minembwe iyo ngiyo tugiye kwerekeza yo n'ubundi. Noneho Aroni niba mumwibuka simbizi Aroni muramwibuka yakoreye za Kagano yakoreye za Mushaki ubwo yarayoboye ibitero byinshi yagiye ayobora ibitero byinshi ariko bikaza kurangira hakubitiwe uyu Aroni bikaza kurangira bamugoreye mu Burundi ngo baje kumufunga arangaje yigira umusazi. Ngiye mvuga ko yigize umusazi kuko yarahageze umugore amubwira ko ibintu ari gukora n'ibyo ari gukora bari abana ari kujya zana atari byiza arije ahita kubita grenade umugore aramwicira amwishe. Rero gukora ikintu nk'icyo rero muri leta hariya muri bari abagabo bahita bakubona nk'intwari ni we mwica ni we bahita bamukurayo bamuzana amakuru avuga ko bari bamuzanye mu kibira bayo akajya akomandiga abajenosideri akajya bigisha urugamba ndetse anagerageza gushaka kugaba ibitero ku Rwanda. Uyu mugabo avuga ko rero bamwimuye nyuma kumenya ibiri kubera muri za Rugezi ndetse n'ahandi na za Uvira bamuzana imurenge. Ibintu yakoreye imurenge na amabara n'ubwicanyi na amabara rutura yageze imurenge we na Hamada. Amakuru avuga ko n'ubundi Aroni ari wo hamagaraga Hamada akamubwira agatanga itegeko ryo kwica ndetse kandi urubuzo. Uyu munyagwa bivuga ko ngo yazanwe kugira ngo arwane urwo rugamba rwa hari imurenge agaragaza gukorana n'izo FDL ndetse na FDNB nkuko runaje kuyobora urwo rugamba ndetse ngo ari kaze kugerageza no kumanuka yongera agaragaza kugaba ibitero ahangahe rugeze. Iyi Rugezi rero isa nkaho yabaye icuraburindi ry'intambara kuko kugira ngo mama 23 nayo isenye bino birindiro byabo
yaje ari amabatayo isa nk'ayihuruye, ndavuga mu 23, kuko ngo ashaka kugerageza kurwanya, yari amaze kumenya ko Aroni yazamutse, ngo yaje kandi Aroni bamuze nk'umwicanyi, noneho gufatanya Aroni bagafatanya Hamada ndetse na Ngoma Nzito. Abangaba ni hahandi umuturage wese niyonka n'umwana uvutse mu gitondo baramwica, nicyo cyabazanye. Aba rero ntabwo baje kuganira na Ventura cyane cyangwa se twirwaneho, ngo baje kwica abaturage nko kwihorera cyangwa se nko mbese ibingibi kandi bikaba bikorwa na leta, Neva ndetse na Kisekedi bahawe oda ngo kugira ngo bice abaturage gusa, bice abaturage. Ni ngombwa ngo ni ukwica abaturage, wumve ngo ni ukwica abaturage gusa, kwica abaturage gusa. Nongere mbisubiremo, plan ngo ni ukwica abaturage gusa. Ni nako byagenze, ariko ibi bikaba byatumye mu 23 ifata umwanzuro wo kumanura abakomando. Amakuru avuga ko izi nyeshyamba za M23 zafashe umwanzuro wo kumanura ngo abakomando, abasirikare bakabuhariwe, ikabajyana mu Rugezi ndetse yabajyanye Rugezi, Gipupu ndetse na Birarumbiri, kugira ngo bagerageze gukavaringa ndetse no kurwana n'izi FDLR ndetse na Colonel Hamada, ndetse ni Colonel General Hamada ndetse na Alon niwe Colonel na General, ndetse siko uyu Hamada se we ninde bamugize ubwo sa moto program, ndetse no kurwana n'abagabo. Amakuru avuga ko umugabo bita Hamada, umugabo bita Ngoma Nzito, we yashyiriweho ko bamushaka hasi no hejuru, kuko we ngo gahunda ni uri gutanga itegeko reza Bazarendo ndetse no ku giti cye kwica abanyamurenge ndetse no kwica abaturage. Aha babona n'abaturage ari kuvuga ngo mwice abaturage kugira ngo natwe tubabaze mama 23, tubabaze ndetse n'abanyamurenge naho twirwaneho. None mama 23 rero yohereje abakomando kujya kumuhiga muzima, ngo bakeneye umutwe we. None ikintu kibabaje na Colonel na Aroni yabijemo. Urero Aroni niwe mubi, icye n'ukwica, ni inyamaswa, icye n'ukwica gusa, niwe mubi. Ubu tuvugana rero umutwe nyeshyamba usa nkaho wabonye taska, cyangwa se akazi gakarenze. Bane magambo Aroni akiza yongereye akazi uyu mutwe nyeshyamba. Noneho si ibyo gusa, bazanyemo na drone z'urugamba na drone z'intambara, bazanyemo na drone. Bivuze ngo ndaje bigaruka uburyo noneho hari drone ziri guturuka Bujumbura na drone ziri guturuka mu buryo bubiri, n'iziri kuva Kimba, zikarasa kandi hatandukanye. Tugiye kugaruka kuri drone za Rashe Bukavu ndetse n'izarashe hari drone zarashe Bukavu ndetse na drone zarashe za Kadasomo, turabigarukaho. Urumva ko rero urugamba rugiye gusa nka rubaye rubisi cyane, kuko rugiye gukora bazanya bicanyi, bazanya imashini by'intambara kwica gusa. Aha rero ikintu mama 23 tungenga hari rubuze gusabwa nayo ni ukurwana urugamba rurenze urwarwanaga, uko byagenda kose ni ukurwana urugamba rurenze urwarwanaga. Sinigeraza kubigenza gute, ariko bishaka kuba babikoze kugira ngo bakome mu nkokora babuze mama 23 gufata umujyi wa Uvira, kuko nimba bari koreza bagiye gukomeza urugamba rwa Rugezi cyane. Rugezi barabizi neza ko umutwe nyeshyamba utarizo kwemera gumya kurwana Uvira, urwafata Uvira, abaturage b'Rugezi bari gupfa. Bivuze ngo bari kubikora mu akantu gatuma bagabanya imbaraga bazana ganga muri Uvira bazijyane muri Rugezi. Sizi nimba kwera muri kucyumva. Ngo kandi niko byanagenze nyine, niko byagenze, kuko Rugezi haba intambara idasanzwe ituma haba reinforcement ikomeye cyane, igice kimwe gicika imbaraga. Bivuze ngo barashaka gukora ikintu cyose gishoboka guca intege urugamba rwerekezaga Uvira, kuko nirwo rubi rufata umujyi wa Uvira. Buriya barashaka gukora nk'ibintu bibiri, baraca intege urugamba rwerekezaga Uvira, bongere urwa Rugezi. Noneho ni nako kuri kote ya coalition cyangwa se kuri kote ya Kinshasa na Bujumbura bagerageza gukora reinforcement nabo ubwabo no kwitegura uburyo agomba gukavaringa umujyi wa Uvira. Niyo mpamvu ari gukoresha indege ziturutse ubwo bwoko bubiri. Kandi amakuru mfite nuko drone y'umunyeshyamba ya mama 23 bayirashe. Bivuze ngo nta drone ifite ubu ngubu rero. Niyo mpamvu mwumva ngo drone ubuza abantu yishe. Za drone zisha abantu, kuko amakuru avuga ko bazanye drone zabaje gutata z'ubutasi. Bazanye drone zirabanza ziratata, zimaze gutata ziragenda, hahita hakurikiraho za kamikaze, nizo zaje ziyasa.
tugiye kubigarukaho kandi ngo zaje amafoto korodone zira drone z'ubutasi korodone zatanze aho niho barashe kabisa korodone batanze target batanze zo kurasa nizo baje barasama nizo baje ngo ntabwo bageze bahusha korodone cyangwa se bahawe ayo niyo makuru mfite rero nimba batigeze bahusha korodone bahawe korodone bahawe ngo harimo kurasa bimwe mu birindiro byatwirwaneho bakabarasa ndetse bakarasa n'abaturage cyane ni nako byagenze ndaje mbigaruko mbabwira abantu barashe rero numva ko impande zose cyangwa se impande zombi muri rugamba zamaze kuba gushwanyagurika bivuze ngo rero ahangaha hashobora kuba ikintu kidasanzwe mama 23 ashobora kujya kugumya hava drone Bujumbura ziri kuza kubarasa zica abaturage kuriya kandi umujyi wa Bujumbura ushobora kuba uri kugambanirwa nimba neva yavuze ati mwaretse kurasa ahubwo ukohereza abasirikare bagakavaringa umupaka yacu bigatuma wazando zitinjira Bujumbura ndetse na FARDC ngo bagaruke barasa mama 23 itaturasira Bujumbura Premier nanga akabatanze itegeko ryo kuvuga ngo nimagurutse drone zigendeze barase kuko amakuru mfite ngo none nuko umujyi wa Uvira bagiye kurasa mbere yuko mama 23 winjiramo kuko ngo nyuma yo kumenya neza ko ngo hari abamaze kugeramo ngo bagiye kurasa ni nayo mpamvu abaturage bari guhunga amasigamana bamaze kumenya amakuru yuko umujyi wa Uvira leta ya Bujumbura igiye kurasa ikawurimbura leta ya Bujumbura igiye kurasa umujyi wa Uvira ikawurimbura mu 23 rero nimba ariyo plan ihari bicara bahindagurika bivuze ngo umutwe nyeshyamba nawo rwira imenge bashobora kubarasira moda n'abasazi abagabo n'abasazi batite bashobora kubarasiramo bakahita babishyira kuri 23 kavuga tamba uyu mutwe nyeshyamba dore umaza abaturage ukoze masaka rero neva ashobora kubikora cyangwa se Premier y'ingabo ashobora kubikora ngo yirengere cyangwa nawe agira ikintu cyadanje agaragaze ko yarashima 23 bien ko yirashe yarangiza akabarasa yarangiza agatabikira kuri 23 akavuga ati niyo yabarashe dore ni irashe Uvira amakuru mfite ngo bashaka kubafatirana muri aka gahenge ko turi kuvuga ngo Uvira yafashwe ngo byageze gute bakarasa Uvira yose bakayirasa kuko n'ubundi zira ntabwo barazikura Bujumbura kandi bari kuzana drone murabizi kurashisha drone mu ntambara ubundi ntago ari byo ahantu hari abaturage ubundi bivuze ko byibuze nimba mushaka kurashisha drone mujye mu mashyamba mu misozi mukure drone mu baturage mu baturage mu miji iyo ubundi ntago byemewe ayo ngayo ubwo n'ubwicanyi bwo mu ntambara ni war violation cyangwa ni criminal violation niko ntago itegeko intambara nazo zigira itegeko rigenga nimba ari ukurasisha indege igomba kurasa mu misozi cyangwa mu mashyamba ntagomba kurasa ngo ize nko mu mujyi wa Goma cyangwa se ahantu haturana abaturage ngo ije kurasa ni uburyo bwa vegrema so rero amakuru mfite icyo kintu cyo mu kibika ahantu amakuru nuko ngo Bujumbura yiteguye kurasa Uvira mu gihe mpamvu cyangwa se tarayije neza ngo byemerwe n'amategeko aha rero mushobora kuba mugiye gukora ikintu kidasanzwe mfite ubwoba bw'uko bashobora kurasa Uvira cyangwa se bashobora gumya kurasa abaturage mu 23 ikarekura za BM21 umujyi wa Bujumbura igahita ugira uburete bikaba kimwe babita batera bwoba babita icyo babita ugasanga ivumbi ratumutse nibwo bwo badufite muri rugamba ntabwo nabura kubivuga aba baturage ndetse n'abandi ubwo bwo barabufite barabwicaranye kuko amakuru mfite urugero nk'ubu Ngoma Nzito yisha abantu kandi avuga ko iteteko n'undi rivi bukuru yisha abantu yabamaze we yahise yahuka mu ntara barasa Hamada na Aroni bisha abantu hani murenge bisha abantu mu za Mikenke ndaje bigarukaho nababwiye babishe Aroni ni uri gutanga itegeko muzi ibintu yakoze akimwe no Rukivu erega kugira ngo bamukure hariya ubwe yabwiye kugira Aroni bamukure muri no Rukivu yabwiye ingabo yarayoboye aziha order we atayihawe abari wiyihereza bajya kwataka Kagano bagaze muri Kagano batayo yose yarayoboye yose barayisiba mama 23 irayisiba irayica yose irayica ituma ndetse atuma nibice bigeze kuri 3 bita bifatwa ko kanya Bujumbura ahita bamuhamagaza bagenda baramufunga aho kigenda nibyo bamufungiye mu mazi ariko baza kumufungura
bamujyana mu kibira kuko babonaga nta wundi muntu basigaranye w'ikihe wo kwica. Nuko bamuzanye rero. Ayo n'amakuru dufite y'ibiri kuba rero ahanga kwitera imirwano. Ubwoba bwinshi, intambara ku mpande zombi ntabwo byoroshye. Ubwo rero abagaba umugabo bita Aroni, Ngoma Nzito na Hamada ubu nibo batangiye guhigwa hasi hejuru muri rugamba. Bamaze kumanuka bari bavuye za Rugezi. Uyu Aroni ngo yihishe, sinzi ngo yihishe mu myobo, nako ntuza Ngoma Nzito yihishe mu myobo yo ngiyo. Aroni we arahari ndetse na Hamada bari hariya imurenge, nibo batangiye gutangira kurasa ku rwego rukomeye cyane. Nkuko nababwiye rero nyuma yuko izi defense zisenwe niho hatangiye urugamba rukomeye cyane zo muri Rugezi. Nkuko nababwiraga rero nabwo ati drone z'ubutasi nizo zabanje kuza gutata, zimaze gutata bohereza kamikaze. Izo kamikaze rero nizo zaje kurasa Rugezi Mikenke ziturutse mu Burundi. Naho drone zarashe kadasomwa n'akavumu zaturutse iyo za Kindu. Murumva ko drone zitangiye kuva impande zose ziza mu rugamba. Bivuze ngo umutwe nyeshyamba rero bawutangira ariko sinavuga ko rukutangira, ikibazo no ko bari kwirasira abaturage. Nimbara nicyo kintu giteye ubwoba. Bari kwirasira abaturage. Rero kurasa abaturage muri rugamba nama 23 yamano izi ntwaro zingana gutya, igahita ifata yinjira muri axe zose, igahita ijya gusatira Uvira n'ubu tuvugana ibintu byamaze kuba bihinduka. Biyaza ku bindi. Hanyuma ibyo nibyo biri kuba aho ngaho. Hanyuma katubanza turebe kwanza hari n'indi makuru ambwiye ko muri Minembwe harashwe n'umundi drone n'umundi iharashe mu kanya. Habyukiye imirwano ikaze irimo ibitero birimo icya drone na FARDC, Mai FDL n'igisirikare cy'u Burundi n'abacancuro bakoresheje indege itagira abadereve mu gushyikira ingabo ziri ku butaka. Imirwano ikaba yari ikomeje. Bivuze ngo n'abacancuro bamaze kujya hehe hakurya Minembwe. Mundi kwa tubaza hanga muri za Rugezi, tubaza hanga muri za Kawezi ndetse n'ahandi. Bivuze ngo abacancuro bambutse. Itangazo ryashizwe hagaragara n'umutwe wa twirwaneho avuga ko saa 7 z'igicuku kuri wa kane ku itariki 28 Kanama aribwo drone yagabye igitero ku basivile muri Rugezi mu majyepfo ya Minembwe, aho bivuga ko aka gace kagoswe n'imitwe itandukanye ikorana na guverinoma ya Kinshasa, ndetse icyo gitero cya drone kikaba kibasiye ivuriro ryaho. Bivuze ngo ivu n'ivuriro barirashe. Twirwaneho yagize ati nkuko twabitangarije mu itangazo ryashyizwe hagaragara ubushize kuri wa 28 Kanama ku isaha y'isa 7, igitero cy'indege zitagira abapilote cyagabwe ku baturage irugezi mu majyepfo ya Minembwe kibasira n'ikigo nderabuzima. Bivuze ngo ahantu abaturage bivurizaga barashwe bakomeretse baharashe kugira bakureho ubwo bwirinzi, ubwo buvuzi, ubwo butabazi bw'ibanze. Urumva ko ntarabicanye. Uyu mutwe uvuga ko iki kirego cya gisirikare cyakozwe iki gitero cya gisirikare cyakozwe n'abacancuro bakodeshejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo batange inkunga y'ikoranabuhanga ku ihuriro rigizwe na FDLR, FARDC n'ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba z'abazarendo. Jewe n'umugizi wa nabi uzwi cyane w'umumayimayi William Amuri Yakutumba. Biravuga ko mbere y'igitero itumanaho rya telefone ryose ryaciwe. Ryaciwe nkana muri Minembwe. Nyuma yaho no ku masaha yo muri iki gitondo ibindi bitero byahujwe byibasira imidugudu y'abanyamurenge ya Mikenke na Kahoro mu bice byaho plateau byo muri Tetwari za Mwenga na Itombwe aha muri Uvira. Amakuru yemeza ko Kinshasa ariyo yatanze amabwiriza yo kugaba iki gitero gisa nk'ikibasiye imidugudu yose ituwe n'abanyamurenge mu karere ka Minembwe. Ibi bikorwa kandi byerekana neza ko ubutegetsi bwa Kisekedi n'abamukikije bahisemo intambara aho gushyira imbere ibiganiro bya Doha. Twirwane hati mu guhangana n'iki gitero, MRDP twirwaneho ikomeje kwiyemeza kugerageza kurinda abasivili. Avugana n'umunyamakuru Mangarambe Afande Rugabo na twirwaneho yavuze ko usibye ibitero by'uyu munsi
no kuri wa gatatu no kuwa kane ndetse no gatatu hashi imirwano yarabaye umwanzi muri iki gitondo cy'uyu munsi ariko ejo nabwo hariwe imirwano ibyo narababwiye nayo basobanuri murumva ko mwabantu mwe rero nta bintu byoroshye n'akana gatoya habe n'akana gato mwabyumvishe ko amatelefone bayakweho ariko n'undi mba nabibonye ibi bitero bya drone biba biri gukontorolwa n'abacancu abacancu nibo baba bari mu kazi ariko mama kunyera zato yaravuze ngo nta mucancu uzongera kuva kuri buno butaka uko byagenda kose. Hanyuma nsimbutse gato cyane ngira ngo kavumu drone naho zakoze ibara ariko na Kibati naho habaye operation y'amagaso mu gitabo nuko rivuga ko umutwe nyeshyamba bawatatse kugira ngo bawimure ariko ko bari waramaze kuzana ukaba wari wamaze kuzana icyo twakita umusada uturutse muri musada uruturutse hehera musada uruturutse musada ukomeye cyane wazanywe n'ingabo zikomeye cyane wazanywe amakamyo yara ku 9 ahangaha muri Kibati uruturutse Nyabyondo ndetse bakaza kubajyana ihura ahandi bakazana Kibati ahangaha wagira ngo bari babizi FDL ndetse na FARDC bakabagaho igitero karabutaka bikaza kurangira bagundaguranye ivumbi rigatumuka ndetse bikaza kurangira bafatanya kandi gace gashyashya. Aya n'amakuru namaze kubamenya ku rwego rukomeye cyane. Ayo makuru ndetse namenye ko haguyemo ingabo nyinshi ziri ku rwego ayo nguko rero nuko bimeze aho ngaho ni igitero rutura karabutaka. Hanyuma twose nababwiye ko andi makuru bafite amakuru yuko ubu tuvugana Kongo yamaze gutera utwatsi dire ya Tabombeki. Byagenze bite? Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye utwatsi ubutumire bwa uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo mu nama y'amahoro y'umutekano bizabera mu gihugu cye. Byatumiyemo kandi na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo nabibabwiye mu bantu bo muri guverinoma ya Kongo bari batumiyemo bivuga ko harimo umujyanama mu by'umutekano wa perezida Belande Kalongele n'umuyobozi w'inteko shinga amategeko Vital Kamerhe bivuga ko yaba ari muri Afrika y'Epfo aho yagiye kwivuriza. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ya Patrick Muyaya yagize ati ibyo ari byo byose uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yabagamije perezida w'inteko ishinga amategeko ndetse n'umujyanama wihariye mukuru w'igihugu kubijyanye n'umutekano ntibazitabira ubwo butumire. Yatangaje ko ibi atari ngombwa kubera ko ubuyobozi bwa Kisekedi busanzwe buri mu zindi gahunda. Yagize ati ntitugomba kwibagirwa ko imiterere y'ibibazo duhura nabyo ari ikibazo cy'umutekano cyane cyane kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda kandi ko iki kibazo kiri kwitabwaho muri nzira za Washington na Doha. Muyaya yasobanuye ko ibi biganiro bidashobora gushishikariza abategetsi ba Kongo agira ati dusanzwe mu biganiro hagati y'ibihugu bibiri mu Rwanda Washington ndetse no mu nzira ya Doha hamwe n'abahagarariye AFC/M23. Yongeyeho ko imbere mu gihugu hari ingamba z'abayobozi b'amadini batanze igishushanyo mbonera cyo gutegura ibiganiro bya politike bidaheza. Urabona rero ko dusanzwe mu nzira eshatu zo kutugezaho amahoro ntabwo dukeneye izindi nzira. Muri ibi biganiro ku mahoro n'umutekano Tabombeki yatumiyemo kandi abanyamadini b'abanyekongo bagize uruhare mu gutegura ibiganiro hagati y'abenegihugu. Biteganyijwe ko bazahagararirwa na Donatien Chole wo mu nama nkuru y'abepiskopi y'igihugu cya Kongo na Eric Nsenga wo mu itorero rya Kristo muri Kongo. Abanyamuryango ba société civile nka Jean-Jacques Lumumba na Bienvenu Matumo bo muri Lucha nabo baratumirwa. Urwego rwa politiki abateguye ibiganiro batumiye abayobozi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi Joseph Kabila, Moise Katumbi na Martin Fayulu. Biteganyijwe ko bazitabira imbona nkubone kimwe na Seth Kikuni. Biteganyijwe kandi ko Antipas Mbusa Nyamwisi we wigeze kuba ministiri inshuro nyinshi akaba n'umunyapolitike ukomeye mu burasirazuba bwa Kongo nawe azitabira. Hatumiyemo kandi n'umuyobozi w'ihuriro rya FC/M23 Konenanga. Ngaye nguko rero nuko ibintu bimeze no kuntu bihagaze. Hanyuma rero sugira ngo ibigire kuri munsi sibyo ibigire kuri munsi nibyo ngibyo munyemere nasoreza ahangaha hanyuma nze kuza tuba dusubira amakuru atataha. Nabwiye kumva kunda cyane amakuru acara kagaruka rero. Bye bye.